lagi mastelgong boleh saya ulu ini ilas terpengaruh suara doang nih oma bekas pengalasan nai gede ruak tang begak suara nih gede ruak nih ada nggak lumayannya lumayan on. Jadi mestil ulun gede pengaruh tu sudah doang pengaruh ian ada kamu berai bah kurang naik ya. Ulunod doon na orang naik mululu ini idang berapa ngapas sin E mana sin E on mulu orang naik mana non udah matiin lah si posmas